Ka jingling a pisa jungki nong hikai school SSA ha ka ba katulap ke jungki basan banai ke sarkar kampat siu satya bat kani kelabu ha ke jing bakrau na ke benta jungki enrai menta kasngi menteri bapet ya ketenat pulih putih jung ke sarkar jelau ba lakmen remboi ulakular ba ke sarkar kan pelat syua tang ar banai ketulap jungki nong hikai kani ke jingja kendu jungki nong yalam kinong hikai school SSA kelawan hadin kinong hikai kila penlong ke jing ki da ke bayat pat ba kabalas tang na pulo enrai tang spoi hajan ke yeng ulat ke la ke sarkar kalakhat ya kren ni kini ginong yalam bat kular ban siu syua tang ar banai bat ya kebasa pat en sape kini kindiat sengi kibanwan karai ka bami na kajing ya kada kajing khot ya kren jong i education minister ha kajing ya don lang jong i director is Ambrose H Marak but i deputy SPD is Andrew Warjri kara ka ai ka bagi ai assurance ka don apenta ka banongkong ila assure ban pelat ya ka tulop jongi arbanai kata jong dai Oktober November Maria yo ya kanika song pisa kapan supply naka finance department hak bai de naka nika pisa ka balong shispa saukror ka badai ka capping norms taban siu ya tulop jongi ki no hikai SSA tikane nakaliang jong education minister ulaya thu hangi mentaba nakaliang jong ka finance department skala agree in principle ban pelaj ya kanika pisa ban kenang ba ka office jong state project director kanlong in position ban pelaj no ya kanika arnaik tulop jongi nang ta kaba arpat kaba nakaliang jong education minister ula ayang ik assuran ba Maria yo ya ka second installment na po Ministry of Education kin spalak pat ya kanika tulop padang sa jongi hadu ubnai March but ya kani ula ya tu sha hingi mentaba anytime kilaban yo ya kanika fund te Maria yo ya kanika fund na ka central government kanam don shu kanuka didi kin pelai immediately bihun ni ni ya kata bang ngihun ngimpadla ban ai pi ka rai menta na final decision ni ngin hap shi mante po amadan malki ha kacing dong dekat jongki parano hikai jung menulak siu ya benar sampai itu kalong no kumta hita bakadai arbenta shipenta kalong kin siu shwa arbanai Maria yo ya ketika fund na po finance department tika bata ka basapan in siu Maria yo ya ka second installment na po government of India ya ka area tingi klam ya kren namar kalong subjudice ka to kadon nang don po high court tingin empat la ban ma ni na kaliang jung ikno hikai SSA ngim don hang ni ban persya ya kane ka government na ni ban challenge ya kane ka government baling mi isya surok namar ba kane ka government ka penbor yang ngi mi surok bandawa ya ka chongko temen ngi la ya discuss ba ngi la ya tai ba ya kane ka mat tingila poi sebakun ngil ajmud na kaliang jongi basa nangi syakmat nginong kwa su banjia kun kiniki tingi ajmud ba at least bada pila ban le yang ikum balik lang yakiniki ad hoc deficit ban pelat quarterly ngirong ngin semua tu ba hakan ko rukom bangin manage ya ka family ni ka livelihood jongi te akbai de bat kan ka benta na kaliang jong education minister ila ayang ye assuran ba inda ira ya kan ka mat awa ban ye discuss bat ki officer jongi hapo education department bat kum juro ban ra saka level jong chief minister ban ye discuss akbai de bat ka kata ka pop jong sarkar jela wan me iro ila agreement ne ila pen i yang i ka bana kaliang jong education department kala le na education department multiple letters from its level ula send sha ka finance department te hangno kan ni ka benta kan ne ka dile ka dei na po finance department kam dei na po education department ula pen i men ne yang i tingila yo i kita lagi jong hikmat ba la le na po education department ka dile hi ka dei na po state finance department